Kajing nang ding start kadai kawai ke babaro ki yabe badyo ha kajing im. Wat lagi day ban pulut katno ru ki kmie ki pa ki trei shitom ban penyo iki khon ya ka babhatam. Kalong ke aka ke ba aiman sim bat yarap ya ki khynnah ki ba wan na ki long yeng ki badok. Namar kuma gani ka perthai ram dang don pat ki ba perkhat ya ki khynnah ki ba wan na ki long yeng ki badang duna kajing yo. Nakaliang Shillong Mail Kyrwoh ka Atiar. Layok penyakran buat principal ke St.Anthony's Higher Secondary School Fr.Anthony Kyrwoh boleh tu walakim dabun ki barung les hakamatrik hendak dap dah jingkmen bagi khynnah ki lale kat balak la kabor pola ai khublei ru ki nonghikai ki balong ki nong pen ilenti ya ki khynnah habakran halo ke result jong ke class 12 ulo pen pau bakum pen inuksa u John Don Bosco ban hikai ya baro dak jing trei shitom ban e no ya no ru ke school ke knerti syaki bakham duna ke yok kot da ke babu ya ke evening school section ban play lat plelenti ya ki khynnah ki bam don lat syaki wepat ki jaka puli na ke daw ke jingret than ki marks ufada Kyrwoh loiro ya ke jinge trei lang ki khynnah bat ki nonghikai ki bam semla poi perkhat bakin wan sekmat namar bahak ke por baki rung ha ke class 11 kini ki khynnah ki wan da ke percentage ke batang hapadeng ke life san hadu 90% hendrai menta anda ki lapas ki la lep ha bat ki poi sedu ke hendro puai hadu 90%. Ban pun seluruh susu iki khynnah bakin nang yai lep ha nakal yang jong school ki bu ika thong ba ki khynnah ki ba lep ha bat ki ba poi 100% saneng haga class 11 ke school ke pen phai biang ya ke bai school jong ki bakin nang la ban lep ha su skmat bat bakin la ro ban beteng ya ke jing puli ke kham salor halor ke ni na ki secondary bangim la ban yo poi sekali rap holders nomor ba tip haga secondary ki bon ba khynnah ki baya appear de nak school jing yo tang iwe la jani la ni la expect mas ausan ngapen tu ki marks don chima admission at school jui pio 1990 duna no aku subject 78 te kuntu ki miss no ya kata banyo orang te kum kini kena ni bun bagi belayo good percentage 98 99 tamaki pala banyo saka thong banyo orang holders mana ki pho hajar ngut mo ki hak ji tang at ngut te wala kata bis ngo mani ba school jui ru we kena dang yo Kalau kata pat evening di school class 10 ni clear lambat evening. Lambat evening ya rap ikni kena ki beduk ki buan lagi ying long ying langsam ki bam yo ban kuat ban su ki by school ban pa school. By school jo ki dari tang hajar sisnem. Te ala kata ni motivate ki bat ki lapas ha mata usnem ya evening school lagi ya ki online aku lepas lain cafe di kubur nam ta jom tu di bala lebha ki di banang lebha susu bana ko ta ki ba firu ki di banang kim di bendu jing kemen ki di banwan biang mat persiang ma di da jing persiang ki sa pas ha kum ju class 12 ki class 12 ki la pas bah but ki evening section de na pedeng jung ki ba yo percentage evening ki 67 de po bang shim ni class 11 ki don ta sa percentage sa pu ar sa pulai so don bi os live san la ku ki long low percentage te ba ki don ba ni ki yo lo ya ka jing don kan classroom interactive class don kan ki itu kom ki de tai te ki yo jing kan te ni de ba ku ble ya ngadi ba ai song ya ki man kai bala guide la u de ni kna nam ta jong ki ru ni na ya doi ba ni naik kesan, kami tamai itu kita lihat ha, hijau pai, hijau pai yang pisau sekali. Nak tu by school bagi lalu ni pai no, lalu kita pun katakan percentage 60 above saja, 65% saja. Kani ka jing pen pai biang pisau kalau kumba motivate ki. Motivate ki bagi nak berteng pat sah aku ki jing pun ki. Pada ke ika kubur jong pi nak benta jong pi ni ki. Kena bamyok kelas cuai marbam tah ne po sinatni ki admission ki baret nagi baret tam ki marks te niru ni bol ya kata ka jing ka jung dong school mo ba school jing kam de bunchu pe tang ye kitu ba dak ba biang ba haba mian mo ni pliru ya kala kelenti jung ki te St.Anthony's college ki don ki evening college nak bentak kitu ba yo try support percentage 50% below yang try gini kena jung dak ki persiang ha ki tu college ki ba punya ni ani ha evening college tu Atiar sabio hati hambola ki don ki punya ni dah ki ni ru ka ai kala penti ka pli kala penti ki ru tela da ki dang kwa ban
temu ban nang yat police mat akun tu iki pakai nang lai trei shitom ban le ha Layor banyak kran buat principal jang St. Edmunds Higher Secondary School brother E. Benjamin ublapan pau ke jingkman basashi sien ki khynnah bat ki nonghikai kilawan ra nam yang ya ke school da ka bawan ra ka result ka babha ka class 12 arts. The results of Ambrose Class 12 Arts were declared today, and many of our students have got ranks within the first 10. The student who got the second rank is Evelyn Francisca Cream. We are proud of this student and all other students who have done well. Some of them have got first division, some second division. We are proud of all these students who have made us proud today. It is the hard work and dedication of these students over the past 2 years that has brought them to this position. It is also the hard work and dedication and commitment of our teachers who have worked hard with these students, who have identified some of these students who are potential hard workers, students who could work hard, make the school proud. So congratulations to all these students and congratulations to all our teachers and other staff members who have worked hard over the past 2 years and have given us this proud moment today.